upa bilal du oma hi pubi tlang sat zawa leit le pichal chhungi leit tefani in September ni kuwa kumsang zakwa somnga le paruk khan darlunga alopianga apian pui unaw te chu bi sang khuma leit upa bi kap thuama upa bilal ringliana bilal than pari bi zoram thangi bilal than pui bi tlang ding liana le nalbiak ni te ani a kumsang zakwa somriat le pali a than srangi nen in nein fa panga anneya anu pui hian kumsang ni le som pakhat khan alo boral santo ani an fa te chu lal chuan oma lal ming thangi ramdin moya bilal ruat sang le mika ming than sang ate anni apian na khuwa darlunga hian high school thleng akala aizola BA zirline MPR wa operator na amua he na hi hun engmo chen atho nu in rongbol tura pathian ko na adona wangin aban sana khoshang shranga te rongbolin azin chuak thina hemi nu hian khotlang le ko rana rongbol na poimo tak tak nein hun amang chhota ani upa bilal du oma hi isu krista ko ran khatla aloya tangin upa tan thlan ngal ania kumsang ni le pathuma khan azona tam thum kumsom pani thlan tlin ani wangin nem nge ani a ko rana hian mo phurna le chanvo rang achel to thina bial division le assembly a po mo phurna chanvo poimo tak tak mai achel chho boka kumsang kha zakwa somko le pasari atanga somko le pariat akhan aizol biala secretary in a oma chutiang bokin mar division a secretary na achel to boka kumsang kha zakwa somko le pakwa atanga sang ni le pasari chung jong khan assembly a assistant secretary in a ani heng amo phurna mai baka hian no pangthu in changbu abot sai boka ama hi secretary na thiam tak ani wang hian ko ran lama po secretary na hi achel nem hle ani upa bilal du oma hian ko rana arongbol na angai poimo ang zetin khotlang rongbol na hi angai poimo ema khatla south indan ma in khatla vengpum puya village council member aloni to a thanbu ka middle school din tu te zinga mi ani bok ani khatla south indan nu hian VDP lama office bearer na achel trin boka village council secretary in aom to bok ani political party lama chanvo poimo tak tak alo chel to thina MNF khatla south unita president block lama shwaitu ni nate national council member te po aloni to bok ani ama hi michapo lo tak mai min ngai tlom tak mangai na nga tak mi le thopui nuam tak mai ani ti chuan kumsang ni le som pathum khan a BP san vak awangin aizol hospital kol thei huana tlan chhopui ani a chuta chuan ICU wa dalu ngal ani a chumi tum chuan polycythemia vera thisen natna ani ti mu chu ani a hei top chu a enkol ani nu in thatakin aizol hospital a chu sana doctor te hne na in check up chove rengin chu anat na chu ana taksa nat na dang aron bel ta zel ani ti hriat chu ani a sang ni som paruk chhawa tangin anat na chuan zual lam aron pan le ta a kum sang ni le som pariat kum tir lama khan athisen lam nat na hian ake mora pan siamin kum sang ni le som pakwa jun thla khan ake zung puile ke zung tang chu tan ani a adam maidon mo ti lain ama aina sai na chaka aron in son chhole in kum sang ni le som pakwa october ni som pakwa khan akhup nuai angal china ake chu tan le anita ani heta china hian ama po adam thavia wa tiang hol le wheelchair nen in chung dunga du tok in avei thei to ani ti chuan in lama tangin doctor teron chung zelin enkol chhove zel ani a ama po thavia wa amaro chu kumsang ni le som ni mars thla atangin azun konga har sat na aron nei chhole a akal kidney alo thalvak lo ni ti mu chu ani a in lama in enkol chho ani a zia omlam apan lo awangin ju ni somni paruk khan hospital panpui ania heta hian a BP niam awang le thoha ana sata wangin admit ania aizol hospital ICU wa July ni khan da lu ania azia om chho viawa dialysis te po ti ngam ni in ataksa po a har thale viawa July ni thum zandar riat vel atangin athoron ha zual dewin zingdar li vel khan ventilator vo atum ania amairo chu ama
aron that lo thu awangin ventilator po vo man ta lo chuan zing lamdar nga vel khan min lo boral santa ani ram ngay lai Jerusalem boy na chum zi na pia ram khi lung ngai riang vai vet thei fa te eng thon na ram khi chun le zan re nga om ngai lo ro pui na en vel ramani mangai lal nung ne man kata abo say ram thi o ko pui môi mangai lung du kim na ram tu mitam pu lo beram no me em be ram moi chu ram ka tak tua lai leng ken e ko beram re hingai lo bin beram no liam lu khafakin de la tlamoyan sa karum na thlale ra tang hianin ram lo la lang tu ram ka tira o ka ngak le kho pui moya ka chen ve un tur chu ka dam lai hi te tla khun nin beram no liam lu khafakin di dang lam van num khi changin ne na la ka sa o ko pui môi mangai lung du kim na ram tu mita pu lo beram no me em be ram moi chu ram ka tak tua lai leng ken e ko beram re hingai lo bin beram no hia lu khafakin ne la tlamoyan sa lalpada tu Zion mi Jerusalem apuan chuakha Krista thina le thole na chan chin cha hi ani tu po he tu thunga cheng ta lau tu reng reng kan nei lo ve ku ta sak lo kho pui moi khi kan ta na tiama ni o kho pui moi mangai lung du kim na ram tu mita pu lo beram no me em be ram moi chu ram ka tak tua lai leng ken e ko beram re hingai lo bin beram no lia lu khafakin de na tlamoyan sa o ko pui môi mangai lung du kim na ram tu mita pu lo beram no me em be ram moi chu ram ka tak tua lai leng ken e ko beram re hingai lo bin beram no liam lu khafakin ne na tlamoyan sa Ro
mà ngày rắm khi mi thiang lim te in ani ani he na cheng ve turin kho bel thil te chu pai la kho bel ni aral hun ni na kina ain lua ma mi thiam him te lên ram ma và na căn chế ngang sa tua nin lua râu bụi ta ca lên te sông chung khát ăn ni chu in lua ma cheng về tu rin chỉ tin năm tin ăn số ma kho bel ni aral hun ni na kina ain lua ma mi thiam him te lên ram ma và na căn chế ngang chan đam tu thi na mun râu bụi mà ngày na hi ăn shil về in buat say hun a kim chungin a mangai na chu ring la kho bel ni aral hun ni na kina ain lua ma mi thiang him te lên ram ma và na căn chế ngang la an kal bo vin an kiam phi chung ko tin re lung du zong zong cha tuan hun na kim le ni a om a ngem kho bel ni aral hun ni na kina ain lua ma mi thiang him te lên ram ma và na căn chế ngang